Okay, díomh card agus fáilte chuig an ceacht aniu, seo ceachta dó. So ceachta dó aniu, bé hain A agus hain C ag déanamh an ceacht seo ar an géidín, agus bé hain B agus hain D ag déanamh an ceacht seo ar an mhairt. So, leis an ceacht seo támuid ag dul aráid chuig an céad cabbaidéil eile agus béimiid ag tosú le beschreibe dain an bhónort. So tá an ceann sin ar leathnach 169 agus 170 don leabhar Viel Spaß 1. So bé hain B agus D ag déanamh an ceacht seo ar an dara lá so tá go dtí an tríú lá chun an formalína, agus bé hain A agus hain C ag déanamh an ceacht seo ar an tríú lá so bé go dtí an ceathrú lá acu cné seo ach críochnú. Ach ba cógfuil sé críochnú bhád ribh sin in á rire. Mar go ná tá cóp sios an seo dos na príomhrudí atá le léamh agus le foghlaim a gcuin inniu, agus darnói tá an ceisneoir. So bé muid an seacht arás chuige sin. So in á rire tá muid ag feicint ar beschreibe dainen bhónort. So sin ding chur sios ar de áit cónaithe. So bé muid ag foghlaim faoin áit cónaithe, so faoin Ceacht agus na seomraí Ceacht agus an áit an sráidbhaile agus an baile agus an leithite sin sa chabbadéil seo. So dus a bord tá léamhtuiscint le déanamh gcuin agus an sin ar an gcéad leathnach eile tá cúpla samplaí do áit cónaithe agus má tá siad an foghlaime a gcuin béimiid ag dul sios an bóthar ceart leis. So crumuid tús leis an píosa seo. So Herr Schneider macht eine Umfrage im Erdkunde Unterricht. Tá Herr Schneider ag déanamh ceisneoir ein umfrage, cos sin an bríthar fragen, nach sin an bríthar chun ceiste chur. So sin timppel, so ceiste na timppel, sin survey nó ceisneoir. Im Erdkunde Unterricht, sa rang Tiroliaachta, Erdkunde. So Herr Schneider chun sé ceist an seo. Wer von euch wohnt in der Stadt? Muid, so uin a Conien sa Ceacht, in der Stadt sa Ceacht. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, Ceacht. Jasmin, wo wohnst du? Jasmin, Kaul Koni Earth, wo wohnst du? Ich wohne in der Königstraße. Ta Koni Urim sa Shráid an rí. So König sin rí, Straße sin Shráid. Herr Schneider dann. Wer von euch wohnt in einem Dorf? Cé un atá Coney orthu is Shráidbhaile. Sean focail dorf sin Shráidbhaile. Now Gisela dern si. Ich wohne in einem kleinen Dorf, etwa 11 Kilometer außerhalb der Stadt. Tá Coney orm Shráidbhaile beag. Beagnach nó timppel 100 Kilometer las mu den Ceacht. Herr Schneider. Und wohnt jemand auf einem Bauernhof? So, agus wohnt jemand eine. So will Coney eine an Verum. So, Chuck Fermen, nu an Verum. Nein, niemand, okay. Neil eine, okay. Dann Geselle, wo wohnen Sie, Herr Schneider? Oh, schön am Parsende. Kaul Coney Earth, Herr Schneider. Ich wohne in einem riesigen Schloss. Now, Herr Schneider, ta Coney Urim Cashlan Ulvor. Echt? Darüber? Nein. Das ist nur ein Scherz. Shin Scale Grin. Ich wohne in einem Doppelhaus am Stadtrand. Ta Coney Urim Chuck Lasquitche ag Immel an Ceacht. Nu Immel an Bhaile. Ag an Shráid Immel. Okay, so sin léamhtuiscint le cúpla dus na príomhfocail agus tá na focail an seo agus tá liste mór dóibh an seo. So mein Wohnort, má áit cónaithe. So an cé ceanna ich wohne auf dem Land. Tá Coney Urim faoin tua. Ich wohne auf einem Bauernhof. Tá Coney Urim am Verum. An dara ceann an seo, ich wohne außerhalb der Stadt.
Tá Coney las mit den Kahar. Ich wohne in einer Wohnsiedlung. Tá Coney in a Stadt. An sin ich wohne am Stadtrand. Ich wohne in einem Bungalow. Tá Coney ag immel an Valje. Tá Coney sa Bungalow. An sin, ich wohne in einem Einfamilienhaus in einem Dorf. Now, bí cuaramach leis an focal Einfamilienhaus is even lo an focal shuss na scrúdithe stáit. Mar astrian páistí iad go Ceacht de clán amháin, agus ní glachan siad leis sin. Sin Ceacht scuite. Sin Ceacht nach bhfuil aon córsanna béal doras, so tá dúitheach ag seasamh ina éonar. Beidir go bhfuil duine béal doras, but ní rainan tú balla leis an duine béal doras. So tá taobh chun siúl chuig cúil an Ceacht an dá taobh. So níl ach doras amháin le feiceáil sin. So Einfamilienhaus sin Ceacht scuite in einem Dorf is Schraadvalje. So sin Schraadvalje. Ich wohne in einem Doppelhaus. So ma tá Einfamilienhaus Ceacht scuite, so Ceacht éonar. Ein Doppelhaus sin Ceacht lascuite. So rainan tú balla amháin. So tá córsanna, tá Ceacht na córsanna in áiríre mar chuid don Ceacht taobh amháin, ach bíonn níl an dara duine in acalaat. So an sin is féidir dul chuig cúil an Ceacht taobh amháin ach ní an taobh eile. So sin an gná legan amach I éras na stáit mór. Is go mbeadh an Doppelhaus. So rainan tú balla le córsanna amháin. Okay? Now, ich wohne in einer Wohnung. So sin an focal de Orasán. Ich wohne in einem Hochhaus in Bl1 Orasán. So tá Coney in Orasán, tá Coney in Bl1 Orasán. An sin, ich wohne in der Stadt. Tá Coney sa Ceacht. Ich wohne in der Kaiserstraße. Coníam Shráid an Kaiser. So an Kaiser sin an ear kind of impracht. A bhí ann, so just sin, it's cosúla, Bl1 Straße, an bóthar Bl1, nu rud an sin. Ich wohne in einem Reihenhaus. So sin an Ceacht sreatha. So sin an terraced house, an Ceacht sreatha. So bíonn tú ag roinnt an balla le daoine an dá taobh. So Einfamilienhaus, ní rainan tú le aine, tá do Ceacht ina éonar ag seasamh in éonar. Doppelhaus Ceacht lascuite, tá córsanna ceangailta le de Ceacht taobh amháin ach ní an taobh eile. Ach an sin Reihenhaus tá na córsanna an dá taobh. So an sin fecinn tú Ceacht a hain, Ceacht a dó, Ceacht a trí, Ceacht a ceathair, Ceacht a can. Tá sé bhró óg do sin ach aber Ceacht a can chuig bhrdistí agus feadh an tosíonn siad ag gáir sin is amhránaí a bhís na hochtadaí Ceacht a can. Réanos, Reihenhaus. So sin Reithe sin sreath agus house sin Ceacht, so Ceacht sreatha, terrace house. Und dann, ich wohne in einem Schloss, tá Coney me Cashlan. So, sin an ceacht aniu agus siad na focal. So caithfidh sibh na focal sin á eolam. So siigi sias agus caithfidh cúpla nóméid ag dul tríd na focal sin arís agus nuair tá sibh ré isteach libh chuig an form de aniu agus caithfidh tú athru. So cad is brí le Wohnsiedlung. So an bhfuil sé an tua an firm an a stát an bungalow bla 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 bla. Tá siad fad an sin. Agus má tá tú the phone just bei dul sias. Agus sin raunig an ceanceart. So Wohnsiedlung, tá is a gwein gur cilíonn sin, feach fi sin dara ceann a rinnemer. Wohnsiedlung feach sin an a stát. So an sin is Jacqueline agus raunímer a stát agus téimar raig chuig an céad ceist eile. Cad is bríle dorf. Und so weiter. Agus nuair shricinn sibh an dera, ná denigí dermid brú submit. Agus truci sé tríd cúm. So sin dera the ceacht a dó. So ná denigí dermid gacrad a dhéanamh agus an sin le roim live sa céad ceacht
eile. So just ná dennig I darmad trééis an ceacht seo, ceacht de dó, hain A agus C bei sibse denmh a masúnú leúnach, ach B agus D bei sibse dul dúr go raibh chuig ceacht de trí agus an sin ag